Hmm? Apa? Ini. Keong. Keong. Sama Bang Harun juga cari. Keong. Bawa pulang. Ya, matahari mau terbenam ya. Celah-celah pohon kelapa. Brel, menikmati ya Brel lah. Sama Mak Wo ya. Ya, dengan mengucapkan bismillah terus Kak Bila. Lanjut. Ya, terus lanjut ya. Ya. Mie cumi-cumi. Sambil menikmatin ya, melihat pemandangan di laut. Ya. Indahnya sekali ya pantai di Badegong, di Kecamatan Tepas Selatan, Kabupaten Semelu, Aceh. Makasih nih Bang ya. Mie campur cumi-cumi. Biasanya lobster Lobster. lagi masuk ke sana. Ya, lobsternya nggak ada ya. Iya. Ya, ABC. berapa? Semuanya ada. Berapa? 3. Ya, makan mie. Patung Oh, aja pulang ya nih ya, rayu ya. Bismillah. Yesul. Oh, bilang aja. Patung satu. Patung satu. Ya, Patung apa? Sirup aja. Kameli. Bismillah. 10 ya, Kak? Iya. Wah, enggak, 10. Ya, makan mie, menikmatin suasana di pantai nih. Harun. Nggak mau dari makan. Harun biasanya suka mie. Nah, makan dulu. Makan terus. Lek. Ya, lanjut ya. Ya. Makasih banyak.